Orang yang betul-betul nak jaga diri dia takkan tunggu mood datang lepas raya baru nak start diet balik. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Coach Shana. Welcome back to the Yaman's channel. Either we stay in control or we gonna keep restarting kita punya journey. Cabaran lepas raya ni yang pertama, timing kita memang lari lah kan. Especially bila kita pergi open house kan. Mungkin kalau tak open house kita makan sehari tu 2 kali je yang berat. Tapi bila open house ni kita makan sampai 4-5 kali, berat satu hari. Yang kedua, kita punya intake of sugar memang naik lah. Jangan cerita lah dessert lagi, kuih raya lagi, lepas tu singgah lagi pergi Zeus ke, singgah lagi Mixu ke, singgah lagi beli matcha ke kan. So of course sugar intake kita pun meningkat. Yang ketiga, cabaran yang tak best. Lepas raya ni kita rasa bloated dan kita rasa lemau. So memang tak best lah. Perut especially tempat yang paling cepat naik. Yang keempat, cabaran selepas raya ni adalah mood swing. Kita mula rasa malas dan kita rasa macam low sangat motivation to start over kita punya fitness journey. Dan yang kelima, kita punya rutin hilang. Mungkin masa puasa kita bangun awal, sahur. Lepas tu bila raya tu kadang-kadang kita stay up untuk prepare for kita punya celebrations ke apa kan. So waktu tidur kita dah terganggu. So yang tak best ni bukan berat je naik, tapi kita punya whole system is out of sync. Semua dah berterabur. So kenapa boleh jadi macam ni? Yang pertama, bila bayangkanlah dia compounding effect. Bila kita dah mungkin sehari tu dia tak adalah jadi sampai rutin kan. Tapi bila kita dah almost sebulan tu, kita dah tak start jaga makan, kita dah kurang bersenam. So dia dah biasa. And then kita punya level of satisfaction tu nak sugar tu dia dah tak macam waktu bulan puasa tu. So dia nak craving for and more. So craving kita ni get stronger. Yang kedua, kita punya metabolisme mula rendah. Sebab kita makan pun tak konsisten kan. Selalunya kita kena makan sikit-sikit tapi kerap. Tapi ni kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan bila time raya. Yang ketiga, hormon ghrelin kita iaitu hormon lapar ni jadi tak stable. Sebab even kita tak lapar pun kita makan. Sebab kita dah singgah rumah orang, kita ada potluck kat office, and bila orang datang kita teman dia makan. So even tak lapar pun kita makan juga. So memang hormon kita dah haywire. Yang keempat, mindset kita ni masih dalam reward mode. Belum lagi masuk restart mode. Kita asyik macam reward ourselves. Raya, tak apalah raya kan. So macam mana nak overcome dan nak restart balik journey ni tanpa rasa terlampau struggle, something yang lebih praktikal? Kalau nak tahu, komen part 2.